دما خوش ببینرین هیجا ایران هی مجدار 2022 جه روژان جه روژا چارشمه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رو دانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله بینرین هیجا ام ایروج دولت نیروی آمریکایی دست بکن جبو دیار کردن اندامین نوین مجلس نونران و هر وها سو پنج اندامین کنگرس دو لدولت نیروی آمریکایی هل بجارتنا ناوبری پیک هاتن جمارتنا دنگان هینا جی دوام دکه لگوری انجامین دست بکه کمارگر جبو مجلس نونران و دموکرات جبو سناتوی لپیش کویا دکن. هزا دسلات لأمريكاية ديمقراط و ركبرين وان كومارگر جبوب دست خصنا سروريا لمجلسان و نران و كونغرسي دناوا پیشبازی دنه جبوب 240 مليون کسی دنگ خوب کارانی. هر چندی جمارتنا دنگان هین دوام دکجی للگوری انجام پیشی دیاره گو کمارگر هجمارا زیده مجلسان و نران بدست بخن. لی اویک لگوری انجام انکاتین بریارا هلبجارتنه پیک نهاد. لو ما سرکفتنا گو کمارگر بنده بون بدست نخستنه. لگوری انجام راگهاندنا امریکایی پاروکرنه لعیالتین کولورادو، کینتیکت و نو همشیر کمارگر بسرکتن. او هرسی عیالت جبو سروریا سناتو خودی گرنگیه که مزنن. یک جعیالتین گرنگ یم به هلبجارتنیجی پنسیلوانیا بو. لگوری انجام داوی نامزد کمارگران یم به اصل خواه ترک محمد اوز لهمبری رکبر خواه ای دموکرات جون فترمان تک چو. او انجام جبوب دستخصنا سروریا دموکراتان لسناتو خودی گرنگیه که مزنه. هر چندی حتا وگاوه انجام داوی اشکره نبونه جی لگوری روشاهی کمارگر خودی 47 و دموکرات جی خودی 48 کرسیانه. دنوا 40 سالین تیکوشینه ده بقاسی سری درزی زرارک ندایا وان جه سال 2014 و دبردیلا پاراستنا وان ده جی به هزاران شهید دانه اول شوناکو منeddarya xwe nîşana wan bidin li ser daxwaza Tirkiye hewl didin wan terorîze bikin. Siyaseta ku hikûmeta nû ya Swêdê beramberî Kurdan pêş dixe ev e tenê ji bo daxwazên Erdogan bi cêbîne hikûmet hem amadekariya guhertina destûra xwe ya bingehîn dike û hem jî peyama dide ku ew ê di zextên xwe li ser Kurdan de zêde bike. به دستپێکردنا شەڕê li Ukraynayê re welatên mîna Swêd û Fînlandiya dibin navê xweparastinê de selêdana endamtiya NATOyê kirin. Dewleta Tirkiye yek weke firsenda zêdekirina êrişa li dijî Kurdan dît dest bi pêvajoya bazarekê qirêj kir. Di berdêla berjewendiyan de ji ber ku mijar Kurdin dewleta Swêd jî yekser pîvanê xwe ên demokrasiyê danîn aliyekê. Tror inte det är förvånande ens för Sverigedemokraterna hur en budget förhandlas och vilka tidsperspektiv som finns för det. Det visste man ju innan. Hikûmeta Swêdê ji bo vê siyaseta xwe rewa û mafdar nîşan bide jî bicêkirina navê PKK di lîsteya terorê de weke hincet dide pêş. Vê helwesta xwe jî destpêre biryara neheqa sala 1986. Lewma wê demê Swêd ji kuştina serokvezîrê xwe Olof Palme PKK berpirsiyar nîşanda bû. Lê piştî 20 salan eşkere bû ku kujer kesekê Swêdî û ti peywendiya xwe bi PKK re nîne. û li şûna ku Swêd lêborîna xwe ji Kurdan bixwaze û siyaseta xwe biguhere di terorîzekirina Kurdan de bi ısrar e.
Bi taybet jî piştî selêdana ji bo endamtiya NATOyê, Swêd divê pêvajoyê de li şûna ku Xwedî li pîvanê xwe ên demokrasiyê derkeve yekser serê xwe li ber zextên Tirkiye tawandin. Pêşî gotin ew ê rê nedin xebatên PKK. Paşê peyam dan ku ew ê helwesta xwe li hemberî YPG û Rojavayê Kurdistanê biguherin. Yani xwestin bêjin Tirkiye çawa nêzî Kurdan dibe em ê jî heman siyasetê pêş bixin. For Sweden, this is a long-term commitment. Ev helwest dû di serdana Serokvezîrê welat Ulf Kristersson a ji bo Tirkiyê diyar bû. Ulf Kristersson bawekê şermo got her çi daxwazên Tirkiye hebin ew ê bicebînin. û heta ji bo vê yekê jî plan dikin ku destûra xwe a bingehîn biguherin. Bi vî awê hem zextên xwe li ser PKK bikin û hem jî bibin amûra terorîzekirina Kurdan. Piştî demeke dirêj alûziya li nava welat niha hikûmeta Iraqê ya nû li ser kare Serokvezîrê Iraqê Sudanî diyar kir divê Tirkiye rês li serweriya xaka Iraqê bigire û êrişên xwe yên li ser erd û asmanî yên Iraqê bide rawestandin. Serokvezîrê nû yê Iraqê Mihemed Şiha Sudanî doh bi daxuyaniyeke çapemeniyê de balçişand li ser êrişên dewleta Tirkiye dagir kir. Sudanî diyar kir ku divê welatên cîran rês li serweriya xaka Iraqê bigire û got divê Tirkiye dezdirêjiya serxak û snûrên Iraqê bide rawestandin. Her wiha divê helwesteke zeraliya Tirkiyê li ser çareserkirina dosya avê ya dinabera her du welatan de hebe. Bi hatina hikûmeta nû ya Sudanî re helwesta wê ya li dijî êrişên dewleta Tirkiye dagirkeriyên li ser xaka welat dihate mereqkirin. Bi dirêjbûna êrişan re daxwaza helwesteke diyarker jî tê kirin. Belê ji Iraqê em vê carî berî xwe bidin Îranê û bi rewşa li Îranê dewam bikin zanîngeha kobûna qada gihandina dengê welatiyan rejimataranê jî êrişeke ji derve zêdetir vê carî ji duruşmeya jin jiyan azadî ditirse ev duruşme nêzî du mehane desthilata rejimê xistiye nava metirsiyê bi zext binçavkirin îşkence û kuştinê heta niha vê rejimê nekariye dawî li xwepêşandanan bêne doh careke din ji Mêrîwan heta Zahidiyê agirê serhildanê geş bû. Şeş rojman got xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê Kurdistanê di mehên xwe tije bike. Doh di roja pêncî û çaran de li bajarê Merîwan ê Rojhilatê Kurdistanê xwepêşandêr û gelek kes çûn li ser gora Nisrîn Qadirî ya li Tehranê hatî kuştin. Li ser gora wê bênav berduruşmeyên li dijî rejîmê hatin gotin. Di merasîmê de birayê Nisrîn Qadirî Ako Qadirî diyar kir got heta niha tiba edlî sedema mirina xwişka wî eşkere nekiriye. Her wiha tê gotin bavê Nisrîn Qadirî ji ber zextên rejîma Îranê neçar maye got sedema mirina keça xwe bi nexweşiyê nîşan bike. Li gorî çavkaniyên nûçeyên ji Rojhilatê Kurdistanê piştî merasîmê çend saetan Ako Qadirî ji aliyê hêzên rejîmê ve hate bin çavkirin. Li bajarê Sine ciwanan weke şevên borî li hinek taxên bajêr daketin qadan û bi dirûjmeyan nerazîbûna xwe nîşandan. Li Kamîranê jî hejmarek xwepêşandêrên jin li qada bûn. Xwendekar û mamosteyên zanîngeha Sine jî grev û boykota xwe berdewam dikin. Bi heman awayî li hinek zanîngehên Îranê çalakiyên nerazîbûnê dewam dikin. Li zanîngeha pêşesaziya Şerîf a Tehranê xwendekaran çalakiyeke mezin li darxistin û tê de daxwaza berdana xwendekarên got hatine binçavkirin û girtin kirin. Her wiha pêşkêşvanê navûdeng ê werzîşê ye Îranê Adil Fêrdews got di heman demê de mamosteyê zanîngehê ye li hemberî zextên xwendekar û zanîngehan nerazîbûna xwe nîşanda. Li bajaran bi çalakiyên cuda nerazîbûnên xwe nîşan didin. Wêneyên kesên hatin kuştin, li piran ve hilawistin û sembolê rejîmê şewitandin. Li bajarê Zahîdan ê parêzgeha Sîstan, Belûcistanê, duh dikan û bazar girtî bûn.
بریاره گو ایروژی مراسیما چلروژیا کسین گود خوپیشاندانا ده هاتنه کشتن وره کرن. هری داوی لگوری رخصنا مافی مروان آ ایرانی هاتانها هری کم 34 کس هاتنه کشتن جوان 41 کس زاروکن. هروها هاتانها رژیمه به 100,000 کس بنچاو کرنه و به هزاران جی گرتنه. دناوا وان ده روزنامه‌وان، پارێزەر، چالاکوان، کەسێ ناودار و پارێزوانی مافێ مرۆڤان هەنە. سەرۆکۆماری ئۆکرانیای زێلێنسکی li wî yekê mikur hat ku hêzên Rûsyayê li herîma rojhilatê welat carekê din çalakin û got rojane bidehan êrişan pêk tînin Zelenskî peyam da ku ew ê li herîmê yek bihost axa Ûkraniyê ji Rûsyayê re nehêlin. Li rojhilatê Ûkraniyê û bi taybet herîma Donetskê şer dîsa dijwar dibe. Berpirsên Rûsyayên li herîmê ragihandin ku artêşa Ûkranyayê bi tankan êrişê bajarê Mykolayiv kiriye û got şer bi dijwarî dewam e. Serokê Ûkranyayê Zelenskî jê diyar kir ku Rûsya li herîmê hêjî bi hêze û got her rojê bi dehan êriş li dijî me pêktînin. Tevî vê yekê jî derbêngiran li wan dikevin. Em ê yek bol ji xaka Donetskê ji Rûsyayê re nehêlin. Serokê Rûsyayê Putin dawiya îlona îsal Donetsk weke beşeke ji xaka welat ragihandibû. Li herîma Xersonê jî hewldanên artêşa Ûkranyayê yên rizgarkirinê dewam dikin. Cîgirê serokê herêmî yê Rûsyayê ragihand ku hêzên Ûkranyayê xwestin ji sê milan ve bi pêş de werin. Di vê navberê de artêşa Rûsyayê ya li herîma rojhilat tengav dibe êrişên xwe yên li dijî navendên binasaziyê zêde kirin. Serokê welat Zelenskî diyar kir ku tevî paytext Kiyevê navendên li 14 bajaran bûne armanca êrişan û got 4 milyon welatî bê elektrîk mane. Rêveberiya Pekinê jî bi îstiqrariya ewlehî û nediyariya heyê jî bi fikar e. Serokê Çînê Xi Jinping diyar kir ku welatê wî di warê ewlehiyê de bi zehmetiyan re rûbirû ye û got divê artêş hêza xwe ya şerê zêde bike û ji şer re jî amade be. Piştî vê yekê pirsên gelo Çîn xwe ji şerekî mezin re amade dike derketin. Serokê Çînê Xi Jinping serdana navenda operasyona hevpar a Komisyona Leşkeriya Navendî MAK ku navenda fermandariya artêşa rizgariya gel a Çînê PRC'ye kir. Li gorî nûçeya televizyona dewletê CCTV Xi balkişan ser wê yekê ku artêşa Çînê di serdema nû de bi karekî dijwar û giran re rûbirû ye û wiha got. Divê hemû hêzên çekdar li ser hêza şer weke pîvana yekane û herî bingehîn bisekinin. Hemû karên xwe li gor armancê bicih bîne ji bo karibe xwe ji şer re amade bike û bigihêje hêza serketinê. Şî balkişand ku di nava 100 salan de cîhanê guherîneke bilez derbas kiriye û ev tişt anî ziman. Artêşa Çînê divê bi biryarî serweriyan netewî, ewlekarî û berjewendiyên geşepêdanê biparêze û erkên ku partî û gel diyar kirine bicih bîne. Şî yê ku di serdanê de cilên leşkerî li xwe kirî bi domdarî ev tişt anîn ziman. Ji bo em bi dest bixin û bigihêjin asta herî joriya leşkerî, tişta ji destê me tê divê em bikin. 2027 ku wê 100 saliya artêşa rizgariya gel a Çînê be rêveberiya Pekînê xistiye tevgerê. Piştî Kongreya Netewî Partiya Komünîsta Çînê CCP ya bîstemîn ev serdana yekemîn a Şî ji bo navendên leşkerî ye. Di Kongreyê de Şî cara sêyemîn wekî sekreterê giştî yê CCP û serokê Komisyona Leşkeriya Navendî hate hilbijartin. Şî di axaftina xwe ya li Kongreyê de armanca xwe ya serketina di hemû şerên herêmî de anî ziman û destnîşan kir ku divê perwerde û amadekariya artêşê ya ji bo şer û hêza we ya serketinê bê zêde kirin. Japonya û Koreya Başûr ragandin ku Koreya Bakur mûşekeke balîstîk ber bi deryaya Japonyaya ku dikeve derya Rojhilat ve avêtiye.
د داخلية وزارت پاراستن یا ژاپنیا ده هات دیار کرن کو ریوبریا پیونگیانگ د چارچوبیا جرباندنا سودیمین ا اس سال ده موشکک بالیستیک بر به دریای ژاپنیا و آوید هات دیار کرن کو تخمین کرن موشک ل دروی هریما آبوری یا پایتخت ا نافنتوی یا ژاپنیا کتیه اولهیا پراوی یا ژاپنیا یا راگهاند ل هریما کوم موشک لیکتیه خباتین تثبیت کرنا زراران جی دوام دکن د داخلية کج عالیه سر ارکانیا گشتیا کوریا باشور و حاتیه داینده هات دست نشان کرن کو او هول ددن جورین موشکا بالیستیک آکو کوریا باکور بر به پراوین روشلات و آویتیه تثبیت بکن کوریا باشور جی پشتره پارچین موشکی جناوا دریای درخست او به ریا چاپمنیا ولات به جهانی را پارو کرد کوریا باکور جی دسپیکا صالح حتانا بیتری 20 موشکین منزیلا وان کن او دری چرباندنه جرباندنین دمین داوی ریوبریا توکیو او سوالی خستیه ناوا فکارین زیده. لپراوین ایتالیا آلوزیا کوچبران حکمتا نویا ولاد جی به هرس کریه حکمتا رازگر آب سروکاتیا ملونی داکتنا کوچبران جی کشتیا لپراوی ولاد رد کربو پشتی برتکین زیده حکمتا ولاد نچارما گاوی به پاجدا باوشه او کوچبر جی کشتیه داکتن. بروژان اف کوچبر لناوا دریا سپیل بندا خلاص بونینه. پشتی کشتیا جیو برنس د ناوبرا 27 و 20Jahiyê veçûn. Ji aliyê Îtalyayê ve ji bo keştiya Ocean Viking a ku 17 rojin bi 234 kesan re li deryayê ye bersiveke erênî nehat dayîn. Fransa jê ragihand ku ew ê vê keştiyê qebûl bikin. Keştiya Ocean Viking jî ji aliyê rêxistina doktorên bêsînor a Fransayê ve tê birêvebirin û ala Norwêcê li ba dike. Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ansayê, piştî ku Serokwezîra İtalya Meloni êvara duşemê bi Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron re hev dîtin pêkanî, Fransa ragihand ku wê bendera Marsilyayê ji Ocean Viking re veke. Qrêjiya hawayê li Îranê yek ji pirzgirêkên sereke ji ber vê yekê salane bi hezaran kes ji ber vê qrêjiya hawayê dimirin. Herî dawî Wezareta Tenduristiyê ya Îranê ragihand ku ji ber qrêjiya avhawayê nêzî 21,000 kes mirine, ji van bêtirî 6 milyon kes tenê li paytext Tehranê mirine.
لإيران قريجا هوایی گو هر سال دمهن زوستانی دا پیکته جبو گل مترسیه که مزن چه دکه. سروک بشا تندرستی هوایی و گوهرتنا آف هوایی وزارت تندرستی ایرانه عباس شهسونی دیار کر گولگوری لکولین گول 27 باجارین ایرانه انجام گرتنه پار وکر. شهسونی گوت دلکولین گول 27 باجارین گو نفوس آوان نزی 35 میلیونه ده سالا داوینده 20,000 کسی جبر قريجية هواي جيانا خوش دستان. جوان تنه 6,400 کس جبای تختا تهرانینه. شهسونی بالکشان سرولا کالیته سوتمنیه یا لسر قريجية هوایه و نبونا تدبیرین پیویست دوی واریده و افتشتانی زمان. جبو کم کرنا قريجية هوایه یا گو جبر اوتومبیل و موتورسکلیتن گو سوتمنیا نکوالیته بکارتینن. جبر کم کرنا قريجية هوایه تحولک ارینی نهاتیه داین. بار جبر قريجية هوایه 41,700 کسان جانا خوش دزدان. بری بینرین هجن و چین ملور بداوی بون حتی سبارین پیشیا و ببیندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختوار بون.